Gledate YouTube kanal Politika i sport. Ostrvo nade u medijskom i društvenom očaju. Sa vama je Milojko Pantić. Ako volite sport, vi pripadate našoj galaksiji. 3 teniska dragulja Nole, Jelena i Ana u galaksiji. Novak Đoković nije samo najbolji teniser sveta svih vremena. On je i najbolji sportista sveta u 21. veku. Jelena Janković je jedina srpska teniserka koja je godinu završila na prvom mestu svetske liste, a Ana Ivanović je jedina Srpkinja koja je osvojila Grand Slam trofej, i to na turniru u pariskom Roland Garrosu. Ta trojka zaslužuje 3 celovečernja filma, ali povodom 20 godina galaksije prikazat ćemo samo neke biserne minijature iz naše arhive. Galaksija. Ja sam postavio jako dobre rezultate u juniorskoj konkurenciji, pogotovo do 14 godina sam bio trostruki prvak Evrope u single konkurenciji, dubl i ekipnoj konkurenciji. Do 16 godina sam bio sa godinu dana starijom konkurencijom drugi na svetu i završio godinu, znači sledeću kao prvi na listi. I onda sam počeo da igram do 18 godina, znači te juniorske turnire, i trenutno se nalazi na 30. poziciji te juniorske liste do 18 godina. I eto, sada sam počeo da igram te profesionalne turnire, znači te futures za ATP bodove. Galaksija. Novak je pravi izdanak srpskog naroda i on je pokazao da je pravi ambasador Srbije svuda u svetu i svojim ponašanjem na terenu i van terena pokazuje da mi nismo tikva bez korena, da su Srbije stari evropski narod i ne trebamo da se stidimo svog porekla. Novak je sjajan teniser, veliki svetski, jedan od 3 najbolja tenisera trenutno na svetu, a u narednih 2 godine bit će i prvi na svetu, budite sigurni. On gde se god nalazi u svetu, on predstavlja svoju zemlju na najbolji mogući način i tako će biti i u narednom periodu dugogodišnjem. Na ovom turniru, koji je u stvari jedan turnir pripremni za Roland Garros, za Pariz koji sledi krajem meseca, on je pokazao da je u vreme bazičnih priprema, kada su mu noge teške, da on može da osvoji turnir i da može da igra sa najboljim svetskim teniserima i sa ne baš najboljim, ali tu među najboljima i sa pola snage. Jednostavno svojim ponašanjem i svojim igrom na terenu pokazuje da je superioran i da ćemo još dugo godina i puno puta viđati njega na pobedničkim postavljanjima svuda u svetu. Junak dana, Nole Đoković, kakvi dana. Sportista godine odmah. Kako je Nole Gasqueja prebio, gledao lično Eusebio. I na šljaci i na travi Đoković je Srbin pravi. A ko mu je poklonio dres? Naravno, Sportska galaksija. Kraj! Second out, Djokovic. 4-6. 6-4, 6-3, 7-6. Novak Đoković je pobednik Grand Slam turnira i tako prvi put u karijeri donosi u svoje vitrine jedan Grand Slam peher. Galaksija. Jelena Janković, 19-godišnja nada našeg tenisa, krupnim koracima krči put koji vodi među 20 najboljih igračica sveta, što i jeste njen cilj. To je potvrdila osvojiši svoj prvi VTA turnir u karijeri. Pobedom u Budimpešti si se pomerila na listi najboljih teniserki sveta za 8 mesta, sada si 51. Koja je to pozicija koja bi tebe zadovoljila u nekom narednom periodu? Pa, na primjer, ja bih voljela da do kraja godine uđem u prvih 20 na svetu. To je moj cilj. Nadam se da ću ga ostvariti, ali vidjet ćemo.
3 meč lopte. Rim je grad u kojem Jelena igra najbolje. Evo greške, evo auta, lako. Očekivano lako, Jelena nikakvu šansu nije pružila mladoj Francuskinji, a Jelena kreće u poteru za prvom pozicijom. Ona i Ana Ivanović najbliže u ovom trenutku za vodećom Marijom Šarapovom i vidjet ćemo šta će se dogoditi. Ovo me sam maštala kao mala devojčica kada sam prvi put uzela reket u ruke. Žela sam da jednog dana budem broj 1. Ovo je specijalan trenutak u mojoj karijeri. Ovo je najbolja godina do sada u mojoj karijeri. Tako da žela bih samo da se zahvalim. Samo ne mogu malo. Malo trema, čak i Jelena ima tremu. Malo mi je teško, ali sećam se dana kada sam krenula da treniram, kada sam trenirala sa, ne znam, 10 godina. Išla sam na Zvezdu u 6 ujutru, trenirala u hladnom balonu, sa 12,5 godina sam, kako? Na Zvezdi, da, u hladnom balonu sa jednim reketom i znala sam šta hoću od malih nogu, tako da sam stvarno, ne mogu da vam opišem ovaj osjećaj. Biti najbolji na svetu nije mala stvar, kao što je Aca rekao. Tek sam 9. tenisarka koja je to pošla za rukom. Prošla sam jedan veliki put, ostvarila nešto što stvarno ne mogu ni da vam opišem i žela bih se zahvalim svojoj porodici, jer pre svega bez njih ne bi bilo ovde gde jesam. Svim trenerima, svim ljudima koji su igrali ulogu u mojoj karijeri, koji su mi pomagali i naravno žela bih da ovo nije kraj, žela bih da nastavim ovako, da radujem ovu našu zemlju, da pružam stvarno svoj maksimum i nadam se da ću ostati na ovom mestu što duže moguće. I naravno, želim da se zahvalim svima vama što ste došli. Ja se izvinjavam, sam malo emotivna, ipak je ovo nešto specijalno za mene. Tako da hvala vam još jednom i nadam se da ćete uživati ovaj večer. Galaksija. Kakve domete očekujete u ovoj godini? Mislim da je naredna godina dosta važna što se tiče neke fizičke pripreme. Naredna godina će im biti baza za naredne godine, pošto nameram se što duže zadržim u tom nekom vrhu, tako da mislim, nadam se da uđe među 50. Da li ćete u ovoj godini dobiti specijalni status? Pravo da vam kažem, nas nervira što vi češće ne igrate i što vas češće ne gledamo. Da, pa nadam se da ćete već imati prilike da me gledate u Australiji, ali imam ograničen broj turnira. 13. 13 plus 4 Grand Slama. To je još sledeće godine i onda nemam ograničenja više. A sada pogledajte detalje za tenisku istoriju Srbije. Odlučujući poeni i proglašenje pobednika u finalu Indian Wellsa, Ana Ivanović, Svetlana Kuznjecova, Rusija. Neophodan naravno prvi dobar servis Svetlani Kuznjecovoj, a da vidimo šta će Ana uraditi kod druge meč lopte. Uspela je Ana, evo treće za nju titule na turnirima iz prve kategorije. Odlična sezona Ane Ivanović i ona napreduje sa turnira na turnir, sve bolje igra, sve kvalitetnije i ostalom to se videlo na ovom turniru. Posle svakog odigranog meča ona igrala sve bolje, sačuvala je ono najbolje, očigledno za kraj, gde u ovom finalnom okršaju apsolutno nikakvu šansu nije pružila Svetlani Kuznjecovoj. Kraj!
Mademoiselle Ivanovic devance à 0. 6-4, 6-3. Ana Ivanović je kraljica Pariza. Ivanovic. Sedmi jun 2008. To je dan kada smo dobili novu šampionku planete. Pogledajmo reklame. Bioptron je jedinstven uređaj, patentiran po švajcarskoj tehnologiji sa dokazanom delotvornošću u prevenciji i lečenju mnogih medicinskih stanja. Sportske povrede, rane, opekotine, bolovi u leđima, mišićima, zglobovima, glavobolje, migrene, ekcem, akne, rozacea, ojedi i druge kožne bolesti, dekubitis, alergije, sinuzitis, respiratorne infekcije, čak i sezonska depresija. Mastermind i Sportska galaksija. Knjiga Nebo se otvorilo je i autentično svedočenje o Don Kihotovskom pokušaju Filipa Ceptera, najznamenitijeg Srbina današnjice u svetu biznisa, da svojim novcem promeni delegatski sistem i samoupravnih dana u Srpskom olimpijskom komitetu. Oterali su ga, međutim, kao pijanog gosta iz kafane. Čovek koji je tada bio u predsjedništvu, a danas je potpredsjednik Olimpijskog komiteta Srbije, kao da je vlasnik naše krovne sportske kuće, rekao je Cepteru: nismo mi tebe doveli da ti nas smenjuješ, nego da nam daš pare. Ono što su drugi prećutali o sportu, novinarstvu, politici, Milojko Pantić je opisao u svojoj knjizi o kojoj Srbija već priča. Jedva čekamo da nam javite svoje utiske o knjizi, posle koje ništa više nije i neće biti isto.